mfana kithi i-support mfana siyakunikeza yana. Ngisho kuthiwa mina uyisitha sami ngokwenhliziyo yakho le impi ufunza unyoko lo thakathayo noma ugogo wakho lo thakathayo. Mina nje futhi uma kwenzeka into enhle kuwe angimind ukuthi ubani usenani. Izinto efana leyo. Yabona. So nje bafowethu asibungiseni izinto ezinhle ezifana lezi ziqhubeke ziye phambili futhi lezi zinto zibe izinto ezizo improve i-CV yakho le no grade 7 ezizo improve i-CV yakho uveze ikhono lakho kulungile wahluleka esikoleni wahluleka ukuthola ikhono lakho awulazi nanokulaza uyange college wahluleka ukuye varsity ukuyofundela iziqu ezithize umqondo wakho futhi uyanqabela Nkosi yami umqondo wakho uyanqabela ukuthi ungacabanga izinto eziphilayo mhlawumbe obona ukuthi ungakwazi ukuzenza kulungile nanku ku TikTok awukuvezeke ukuthi wena kanti yini oyaziyo awuveze uTikTok phela unakho ukuveza wakhuluma nje noma sizokubona thina sizokutshela ukuthi wena uyini sizoyibona thina i-potential isiphiwe kumuntu sibonwa abantu awuyiboni wena vela phela nawe sibona ukuthi yini lo oyaziyo ke yabo ngoba wahluleka esikoleni wahluleka evarsity awuyanga ecollege awutholanga ikhono ukuthi unaliphi ikhono like udidekile umqondo wakho awukunikeza umqondo ukuthi ungathola yini ongayenza emhlabeni kulungile vela TikTok isibona ukuthi bazoqhamuka nabo bavelile omashudula bayakwazi omashudula bayakwazi uku-acta siyababona bayakwazi uku-acta omalokhozi omashudula bayakwazi uku-acta bayakwazi ukusakaza ngikutshela ngey'phiwo kamashudula ezikuyena ukusakaza uku-acta ngitshela ngesiphiwo samashudula engineshow ukuthi mhlawumbe ungene ku-TikTok engazi nanokwazi ukuthi uyakwazi ukwenza lezo zinto mhlawumbe nje uyingene ku-TikTok engazi nanokwazi umavundla bebhizi ey'hayela iy'nkondlo wabona intombi nawe wavuka le nto yasemakhaya waqhakambisa le nto wayenza emfuleni savele isiphiwo ukuthi iyakwazi uku-acta le mpisi yabo so izinto ey'fana lezo ube-MC nomsakazi bafowethu angikwazi ukuhlukanisa kakhulu lento MC nomsakazi ngoba wonke kudila ne-microphone yabo so nje ngikuxube ndawonye yabona ngeke kuxube ndawonye ngeke kuxube ndawonye ngoba automatically mangithi unesiphiwo sokuba umsakazi ngeke uhluleke kuba MC kumsakazi kodwa mangithe unesiphiwo sokuba MC ungahluleka kuba umsakazi so ngikhuluma ngezinto ezimbili la ngampela okufanele uyilande kahle ngomqondo right uyabona baba Qwabe ngena Qwabe la ngena Niyaphila kodwa ngibingelele wonke umuntu okhona la ku live siyabingelela mvela sindle uNkulukazi uNamakhosi induna umphakathi wonke baba ngibingelela engingashola khona TikTok ufundisa izinto mhlawumbe eziwu-5 uTikTok ungifundisile ukuthi abantu abaningi abawu-80% eSouth Africa bakwazi ukucabanga bese kuba no-20% okwazi ukucabanga lokho okokuqala ungifundise khona yini engenza ngithi u-8 uTikTok ungifundisile ukuthi umuntu uyakwazi ukulwa izimpi angazazi athuka abantu angabazi azakhele izitha angazazi ngoTikTok kodwa futhi uTikTok uyakwazi ukwenza ube yinto okazi ungakazi ucabanga ukuthi ungaba yiyona exactly yabo uTikTok futhi uyakwazi ukuvulela iminyango ongakazi uyicabanga nokuphupha ukuthi ufike wayivula so abantu abaningi